Kalau kita kesini mana? This area to me. Iya, I know that. Let's go lah. Pakai kapsul es. Yuk, kita lawan. Mati dong. Main attack aja lah. Woi, sakitnya sumpah. Ini udah berubah belum sih Kakuman? Belum ya? Oh, dia ada bubble barrier guys. TK lah. Nah gitu dong, bonding combo. Gope doang lagi anjing. Wah sakit cok. $300 doang ya. Ngebreak lagi. Kan bro, sakit juga lu gue liat. Ya nih gue gendong lu. Dua Digimon nih gue gendong. Defensive. Ntar kita cek dulu di sini ada apa. Gak ada ya. Spek kapsul. Shit, males banget gue kayak gini nih. Fluffy Cloud dibikin apa nih? Bisa kah? Aduh. Gak ada ininya doang guys, sumpah dah. Hardwingnya. Tolong. Gasken. Pukul aja lah. Ih, langsung mati gokil. Gonna die. Gitu dong, naik level. Nah, defense udah setebel badak anjir. HP kapsul M.
Gak ada apa-apa. Sini lo maju. Satu doang ya. Attack aja dulu. Wih, sumpah lama banget ini. Let's go, let's do this, motherfucker. Wah, shit. Udah kena ambus lagi, guys. Dipaksa deh dipakai. Bobby Barriet tuh. Aduh. Miss bro, you gonna miss bro. Tebel gua bos, sorry to say bro. Sokan lo. Tebel bos, aneh bos. Geser lo. Ya udah kena wing ini mah. Hater wing. Badai bro kalau kayak gitu. Sorry ya. Oke, rata 110 ya pada ya. This room door has different color. Let's take a look. Koshiro-han. Wow. Aduh, beginian lagi anjing. Guys. Bentar. Siap-siap dulu. Wah, nggak bisa guys, harus yang letoy-letoy. Blame you. Thank you Sora. Ya gitu dong, naik biar cepet ini. Maybe human, pasti gitu. Senangnya dijawab human guys. Ya bener. Is it the battery? Oke, biarin gua sama Tentoman aja yang investigasi ke dalam, katanya gitu. Kami akan menunggu di sini. Jadi kasih tahu kita kalau lu udah selesai katanya. Oke, I will.